Reka mbasuhuze aho muri mu nce zitandukanye z'igihugu ndetse no ku isi hose, bahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kitari cyiza ku ruhande rwanjye kuko inkuru itari nziza ngiye kuba ngarukaho ni urupfu rw'umwe mu bana ba Rwigara bita Anne Rwigara wamaze kwitaba Imana. Amakuru dukesha igihe ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga, Anne Rwigara umukobwa wa Assinapol Rwigara wari umucuruzi ukomeye yitabye Imana azize urupfu rutunguranye aho yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari hashize igihe kinini Anne Rwigara ataba mu Rwanda kuko asanganywe ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Inshuro nyinshi yabaga ari muri Amerika cyangwa se mu Bubiligi aho afise abantu bo mu muryango we. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yizewe cyane avuga ko Anne Rwigara yaguye muri Leta ya California kandi ko atarwaye igihe kinini. Yitabye Imana afite imyaka 41 y'amavuko. Anne Rwigara avenda imwe na Diane Rwigara wigeze kwinjira muri politiki by'igihe gito umwaka wa 2017. Umukobwa rero akaba yababaje abantu benshi kandi batandukanye, aho abantu benshi bakomeje kwibaza uyu Anne Rwigara ni iyihe ndwara yamwishe, yaba yazize iki? Gusa ibitaro cyangwa se inshuti za hafi bivuga yuko urupfu rwe rwatunguye abantu benshi ndetse batari bitezwe ko uyu mwana w'umukobwa imyaka 41 yakwiye kuba yitabye Imana. Bamwe bati ntabwo ari ibintu byoroshye kubyakira, nta nubwo ari ikintu umuntu ahita avuga gutyo kugira ngo ucyumve neza, gusa igihari cyo ni uko we yamaze kwitaba Imana. Nyuma twavuga tuti umuryango wa Rwigara ukomeze wihangane, ukomeze gukomera. Ni ibihe bitoroshye kubura umuntu mu muryango. Kubura umuntu mu muryango ntabwo ari ikintu cyoroshye, gusa inkuru y'akababaro ni uko uyu Anne Rwigara atakiri mu isi y'abazima. Urupfu rwatunguye abantu benshi kandi benshi bumiwe ndetse banatangazwa no gupfa k'uyu mukobwa. Avukana n'uyu nguyu Diane Rwigara wigeze kujya muri politiki n'ubundi muri 2017 mu gihe gitoya, ubona yuko ameze nk'aho atakibiri.